Good morning. Mayap ayabak kaya katamungan po. Domingo pong ning pamanyubling mebye ning Ginu. Kaniting banal kapag masusyan, iabetala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng O'Neill at Ciara David, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Sardas at Luz Medina, Caballas at Ramonedas, Feli Ebreo. Para king special a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng William Russell Malang, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya ng Paquito Panlaki, Ani Razon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Bernadette Aguilar,
pamilya ng Maria Faye Martinez, pamilya ng Eduardo Miranda, Paula Bianca Surla, pamilya Salonga, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Jose Lacap, Maria Nicolay Rose Santos, Cecilia Quiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Attorney Roleto Arce, Paquito Panlaki, Mary Jean Chongson, Ana Benitez, Dick Ong, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Gloria Miranda, Daina Roque Gagi, ating sablang kapatadtang masakit. Para king ligtas ng pamaglakbe ng Lorna Surla Sibug, at para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayang nga biye di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Lilia Valencia, Alegria Miranda, Jose Gintu Sr., Danilo Canlas, Fe Baluyot, Doktora Lilia Cabrera, Teresita Castro, Armando Pangilinan, Teresita Punsalan, Demetrio Simon, Jose Garcia Jr., Armando at Estela Layag, Amando, Janet Tulio, Seifeld Dane Altete, Carlo Pineda, June Gomez, Luz Santos, Damianos Bolanos, Nancy Hidalgo Ocampo, Hilaria Salak Tañedo, Alice Miranda, at ding sablang kaladwa kim purgatorio at detang ala ng makaganakapakarela. At makanyan mo naman po, para king kaligtasan ng barang metong kikatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kikatamong eganaganang frontliners. Thank you. Influensya po pang
Manting beto ka pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Kristo, ingke katang pamaglagpus, mi sakripisyo na. Pag masusyan tayang ining kapiesta ning kayang pamanyubling mebye, kapamilataning pamiwaksita mo, karing matuatang panugali ning dewakan, at pamamangan king bayo ng tinape, ning katapatan at katutuan. Meto nga masayang pamanyubling mebye kay kongan, at manano na sanang siblinubling mebyeng ginu, manatili sanang parati kay kayungan. At kekaanti mo rin. Kanitingal doning tula, aduan tamo king ginuta mga Kristo, ing patawaran na ing sablata mong lungkot, lalong-lalo na ring kay katamong pamagkulang, ameging bunga na ning kay katamong pamikasala. Iyag kastaya po ngening miyag nanagna ning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Uli nito, ipanagapuro kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalain niyo po, King Diyos sa ginutang. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ikang binalaputing kasalanan iyato, ikang makaluluking wanaling ipa.
in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Huling ikang bukuding banal, ikang bukuding Ginoo, ikang bukuding kakatas-katasan, Jesu Kristo. Kakumning Espiritong banal, ing ligaya ning Diyos ibang. Amen. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Manalangin tamo. O Diyos, ning biye at lugod, magsaya kay ngeni uling Yesus, mi bangon ng ibat king kamatayan, at pigmula na king babangon, kaya be nagkapamalataning binyag. Isundo mo kay kaming obra ning pamanyubling niye, iangat mo kami babo ning kekeng kamalyan, ning kekeng kainan, papunta king tula at alangkay mo tanalugod, kabang susuyuan da ka, aring metong at metong kay kami. Busan mong di na keng katimawan ning kekang banalay espiritu, ban makayatad keng kapanaligan at katuliran, karing sablang makapaligid kay kami. Ang kaking ibangon mo kami ban makirake, king kekang ligayang alang kapupusan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng kinuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo. King kameto nga ning banalay espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ngaragulabage, ame palyari, king mabilog a bansa ning Israel, megumpisa ka rin Galilea, kay bat na ning binyag, a penaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makananuneng linanyan ning Diyos, king banalay espiritu, at king upaya. Uling ing Diyos at tsuya keya, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap at pakayap, karing sablang inalipa na ning Diablo. Ngeni, ako, ampon ding kayabe ko, testigo kami, king sablang depat na, king mabilog a bansa daring Hudyo, at king Jerusalem mismo. Ang gana king pinakure king krus, dapot king katlungaldo, pepasubilyaneng nyening Diyos, at pepakit ne, king mabilog a balen, nune karing mapila na testigong pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni, kami ring testigong deto. Kasulumiyo, king pamangan, at king pamaninum, kay bat ng sinubling nebye. Inhutos na, ing manaral kami, king balen na, at patutuan karela, king ya ing tilduanan ning Diyos, mugum karing sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus,
ding sablang propeta. King ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da, king kapamilatan ning lagyuna, ing kapatawaran da, ring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit mo pong pakibat, iti yaing aldo tinatag ning Ginoo. Sukat tamong tumula at magsaya. Ulitan tayo po. Iti yayingaldo, tinatag ning Ginoo, suka tamong tumula at magsaya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Wagas ing lugod na at alanganga. Ding memalen ning Israel, bustan sa biyanda. Wagas ing lugod na at alanganga. Iti yaingaldo, tinatag na ning Ginoo. Sukat tamong tumula at magsaya. Ing upayana, yang minye tagumpe, king kekatamong pamakilaban karing kasalang. E kumate, nunemye ko, ban ipasyag lang depat ning Ginoo. Iti yaingaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, diyan naman ning linto, peka masalese. Ing Ginoo, yaing makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Iti yaingaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Pamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Carintao, Colosas. Kapatad, ipasublyan na kayong mebye, kayabe ng Kristo. Inya, kailangan nyo lang namang panintunan, detang bage at yu karing banwang. Nung nuya ka rin i Kristo, at makaluklukya, king banda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage at yukaring banwang, alwaring bage at yuketi king yato. Uling mete na kayo, at imbye yung eni at yuke kayo, makapanpan niya king Diyos kang Kristo. Dapot, king oras, ami pakilala ay Kristo, at ya imbye yung tune, ikayo man, mi pakilala kayo kayabe na, at akarake na king ligaya na. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. O bininyagan, kaya kayong puryan, imbiktimaning kaya kayong kaligtasan. Ing kordero, inatbusnoring tupa, at Kristong bukod alang pamikasala, sinutnoring palpikasala, kangigpana, ingbe, amponin kamatayan, milaban, at ing pamilaban, karaniwan, akapupusan. I Kristo, ing prinsipe ning bie, meteyaman, me biyang pasibayo, ban mag-ari kapilanman. Kaya kami sabihan mo, O Maria, nano ingit mo king dalan. Ing mabieto ne pinlinubde king kutkutan, i Kristo kay bat nang mibangon, ikit keng mitmong kaligayan. Dingangiles, tsula ka rin patutu. Telang pamburol alang laman karelang tuturo. Mibangon ne, Kristong kakong kapanayan, karing Galilea, karin pakit na buwan. I Kristo, tuneping balutana, iba't king kamatayan, mi bangon niya. O matagumpe ari, pakalulo ipakit kaya kami, banbayong die, akamtan ni. Amen. Alleluia. Talakad tapungin, iban parangalan, ing maya pabalita.
Kristo migsakripisyone para king kiyakatang kaligtasan. Magmasusitang mitmong tulak king Ginoo. Ingenu manatili kay kayo, At kaya kaanti mo rin. pamabasa king maya pabalita, agpanggang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kingabak amarano na ning mumunangaldo ning paraminggo, maralumdum ba? Mintaya king kutkuta ni Maria Magdalena. Ikit na king makalakoy ang batong takap ning kutkutan. Inya milayiya at mintaya. Kang Simon Pedro at karing aliwang alagad apakamala ng Yesus. Nga nakarela. Kinwari king kutkutan ning Ginoo at may balo nung nure binili. Inyalinwali Pedro at itangaliwang alagad at mintala king kutkutan. Milayila. Dapat itangaliwang alagad milayiyang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dino kuya at kilub ding kutkutan ikit na ing telang pamburol ang makabili ka rin. Dapat eyalinob. Kanita dinatang yang katukina i Simon Pedro at taglus-taglus yang linob king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol at ing panyong penakapda king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol, nune makakalilwayang makatuklip king metong alugal. Linob yan naman itang aliwang alagad aminunang dinatang at ikit na at meniwalaya. Era pa aintindihan kaniteng sasabianan ng kasulatan king kailangan yang subling niya, Jesus. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Pagmasusyan tayo po ngening Domingo, ingka fiestan daring sablang fiesta. Today we are celebrating Easter Sunday, which is the feast of all feasts. Why? Because it is the resurrection of Jesus from the dead. Lawan niyo po. If Christmas Day is the most joyous feast in the church, I can say now that Easter Sunday is the most glorious feast of all. Happy Easter po kay kayong ang sabla. Palakpakan tayo po ng apong Ginoo. Mangutang na ako mo po king balang metong kay katamo. Kumusta ang gising mo nandin? The moment you open your eyes, how's your morning? Ing mangising kay katamo, yapin ing sala. Wari po. Malo mo mong balo, potang habak na, pari nang sabihan, masala na. Potang masala na, potang habak na, pari nang sabihan nita, Easter na, na madalumdum pa. Atin ko po nga basa, nga na, idake idike kayo nga na po. I believe in the sun, even when it is not shining. I believe in love, even if I do not feel it.
I believe in God even when He is silent. Nga na po. I believe in the sun even when it is not shining. I believe in love even if I do not feel it. I believe in God even when He is silent. Ngayon pong kasagsagana pa ng pandemya, naman lingad kay katamo, naman kailaking balang metong kay katamo, lalong darakal at lolobula, ring mituturan kay katamo. Di nga liwas sa sabyanda at paniwalanda na at napukano kasakit ngeni ing mamawus kaya, ngararing aliwa. At napukano king kasakit lalapit kaya. Kalambat naman rugong kasakitan, ing ke katamong dadalanan, ngararing ke kaldan. In our situation today, generally, I think people are not giving praise because of what they feel, of what they experience. It is difficult. It is really difficult. Indeed, it is difficult. But we have to believe. We need to believe because Jesus is risen. Na po? Sino bliyang mebye? Jesus. Sino bliyang mebye? Ing Ginoo. Ing Diyos, sino bliyang mebye? Ang diyang etamo ikit. Ang diyang etamo akakit. Ang diyang at niya mo king katahimik. At tatandaanan ko pa po yung mag-aral ko pa king seminaryo, yung metong ko pang seminarista. Ing metong nga paring talaturumi king seminaryo, tinya pong pepakit, ang metong nga larawan, image, letrato, picture, kay kaming estudyante na, kay kaming disciples na. And this priest asked us to make a wild guess what the picture is. Pepakit na yung letrato kay kami. Inyangakit miyang metong-metong, ikaming seminarista, iting letrato, iting larawan, malabo ya. Malabo yung papakit na. Madalumdum ya. At nung lawan ming marat na, ing letratong papakit na kay kami, niting priest professor me, king seminary, niting formator me, ating sasabi kay kaming, sisilim namin. Kasi medyo malabo ya, blurred ya. Ating namang sasabing, ali, ganingaldo yan, magabak yan. Nararingaliwa kay kami. One picture, different reactions from us. Ating sasabing, magsisilim. Sisilim yan. Ating namang sasabing, maranon yan. Magabak yan. You know what? You know what? To be an Easter person and to be an Easter people is to see it this way. Ing larawan na po ning kay katamong biye, anting daw. Ing larawan na po ning kay katamong aldo. It is not darkness. It is not always darkness. Light overpowers darkness, and light will win over darkness. Ing larawan na, ning kay katamong aldo, ning kay katamong biye, po dalumdum, nune salaya. Coronavirus, COVID-19 virus is just a crisis. But Christ is risen. Sino bliyang mebye? And for us to be an Easter people, we need to see the light. We have to see the light and believe in the light. Kay ba't napi naman po, lawan nyo, kay ba't napi naman po, ning kasakitan, amadalumdum, atin pinamang salang magdatun. Kabang-kaba at syuta mo king madalumdum. Kabang-kaba, mamamagkasakit tamo. Bisa tamot ali, datang at datang, ing sala, saya, kaya katamo. Kay ba't napi naman po ning karanasan tamong madalumdum, atin tamong asilayang aslag, king biyetamo. Bakit? Ulingin pa man yubli na po ng mebye ni nga pong Ginoo, magdalayang sala, kaya katamo. Ikayo pong tinagon na bengi, king pamagbihilya tamo para king pamanyubli ng mebya ng Ginoo, na benging sinalubong tamo. King pamanyubli ng mebyang Jesus, at tintamong pisyag na bengi itamongan nga naning pastol. I Kristo yang kekatamong sulu. May kibatangan, naning pakibat tamo. Salamat king Diyos, salamat. Nga tamo, alam.
Atin po kanong mitatang. Ating mitatang at sulaking dalambasigan. Mi patok ng lakabang lalbog ingaldo. Paninayan deng lalbog ingaldo. Mengutang niya po, ininganak kang tatang na. They were looking at the sunset. Sunsetting. Nga na po ninganak. O tang, nga na, mengutang niya, anak niya. O tatang, bala mo po makatakot po, nepo. Puta palang lalbog ingaldo. Dadalumdum. Bali po yung sinabi na niting pengaring lalaki, kinganak na, nga na, nak, katatakot. Naburing sabihan, lalbuging aldo, sumilip ang pasibayo. Naburing sabihan, mamakuying aldo, lalbuging aldo, sunlag pang pasibayo, ali, nga na. Bukas, sunlag yang pasibayo, yan. Man mako, man manabu ingaldo, nune at tsuya mo. Nga naning tatangking anak na, it will keep shining on us. Nga na po, ning tatang inya, mi kakaratunan niya, inganak na, mi kalmaya, inganak na. Remember, Easter Sunday tells us of the same reality. Na po. Because when we speak of the truth of Easter, like truth, katutuan, you can put Easter on the grave, yes, but you cannot bury it down forever. Bisa katali ating dalumdum magbengi, pero bisa tamot ali, lalbugengas aldo, kinabukasan, sunlagyang pasibayo. Makanya niya po, ing Ginong Yesus. Inyapin po ing simbolo na, ning Easter, yapin po ing kandila na, ning Pasko. Jesus is alive. He is risen. Inyapin itamo ngan papasyag tamo, nga tamo, Alleluia. Kaya kayo ngan po, Happy Easter pasibayo, palakpakan tayong masikan, inga pong Ginoo. Talakad ko man po. Pakamalan kong kakaluguran, kaniting kapiesta na, ning Pasko, niting pamanyubli ng mebya ning Ginoo, pagmasusyanta mo ing kamatayan na, at pamanyubling mebyang Kristo. King kamatayan na linupig ning kamatayan tamo, king pamanyubli ng mebya, tinas na katamo, king betong abayong biya. King binyag metetangan kambena, king kasalanan at mibangon, king keyang bayong biya. Kaniting pamikatagon, ibayo talangan po ngeni rin kay katamong pangakong gewa, inyang mga binyag tamo. Isakwil taming sablang makasira, king kasunduaning lugod pila taning Diyos, at itamong bayo ng balayan. Mangako tamong ngening pasibayo, ing subuyong mitmong katapatan, king Diyos, king kay katamong kapamisanan, ning kayang Santa Iglesia Katolika. Inya, kayong sablang bininyagan, kukutnanda kayo. Sa sakwilyay satanas, Opo, sa sakwil ke. at ding kayang sablang dapat, Opo, sa sakwil kula. at ing kayang sablang pamanamuyot, Opo, sa sakwil kula. pakamalan kong bininyagan. Sasalpantaya kayo king Diyos, ipang mayupayang tutu, alina lang king banwa, ampon king iyato, Opo, sasalpantaya ko. pakamalan kong bininyagan, sasalpantaya kayo kang Jesucristo, ing bugtong ng anak at ginuta mo, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, mi pako king krus, mete at mi kutkut, sinubling mebye, at ngeni makalukluk, dane ng wanan ning Diyos, iba, Opo, sasalpantaya ko. pakamalan kong bininyagan, sasalpantaya kayo king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ing iglesyang tinatag ning ginutamong Jesucristo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubirang miye, ring katawan at king biye alang angga, Opo, sasalpantaya ko.
Ing lubos, mayupayang Diyos, iba ning ginutamong Yesu Kristo, pigkalubana nakatamong metong abayong pangabayit, kapamilataning danum at ning kayang banalay Espiritu, at pepatawara nala ring sablata mong kasalanan. Papanitilya nakatamo sanang tapat, king ginutamong Yesu Kristo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Manalangin tamo, kambe, ning masayang kapanaligan, kang Yesu Kristong kay katamong sinubling mebiyang Ginoo at talapagligtas, para king Santa Iglesia, king kay katamong yato at para karing sablang tao. Karing balang kayadwanan ngayongan pong manalangin, Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me, ulitan niya po. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Paraking metong abayong kayanakan paraking Santa Iglesia, banding talasal pantaya, munyelang lantaran apatutu king karelang kasalpantayanan king Diyos, ning be at lugod, manalangin ta king Ginoo. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Paraking metong abayong be, ning katuliran king kekatangyato, banding alang siwala, at misakwil, mibangon lang iba't karingkutkutan ning pamipasakit, manalangin taking Ginoo. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Paraking metong abye ning kapanayan, para karing daralan kasakitan, banakit dang pasibayo, ing lingap ning Diyos, kingi Jesus, dela na naman, ingantikaniting kaligaligan,
at dakala naman ding taong ating malasakit, manalangin taking Ginoo. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Para king bayong tiwala, ding atyu king bingit ning kamatayan, at para king mabiye kasalpantayanan, ding magpaldas king kamatayan, ning metong akamaganak o kakaluguran, apakamalan. Ban, mitabnulong pasibayo, king bale ningigpa, manalangin taking Ginoo. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Para king metong abye ning mamu at tapat alugod karing katang pamilya at komunidad Kristiyana. Ban iting pamisan metong at pamikaluguran, tayra na katamu at ding manakit katamu, papunta king ginuning be, manalangin taking Ginoo. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Tanggapan na sa ng Diyos ang kapasalamatan da ring pamisa, iulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong mayang unabye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Iyabe tala mo naman po, karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng O'Neill at Ciara David, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Sardas at Luz Medina, ding Caballas at ding Ramonedas at Ifeli Hebreo. Para king espesyal intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng William Russell Malang, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya ng Paquito Panlaki, Ani Razon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Bernadette Aguilar, pamilya ng Maria Faye Martinez, pamilya ng Eduardo Miranda, Paula Bianca Surla, ading pamilya Salonga. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverend Monsignor Jose Lacap, Maria Nicolay Rose Santos, Cecilia Quiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Attorney Roleto Arce, Paquito Panlaki, Mary Jean Chongson, Ana Benitez, Dick Ong, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Gloria Miranda, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king ligtas ng pamaglakbeng Lorna Surla Sibog, at para king alananggang kapainawanda, ring kapatadtamong mayango na biye, lalong-lalo na, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Lilia Valencia, Alegria Miranda, Jose Gintu Sr., Danilo Canlas, Fe Baluyot, Doktora Lilia Cabrera, Teresita Castro, Armando Pangilinan, Teresita Punsalan, Demetrio Simon, Jose Garcia Jr., Amando at Estela Layag, Janet Tulio, Saifel Dane Altete, Carlo Pineda, June Gomez, Luz Santos, Damianos Bolanos, Nancy Hidalgo Ocampo, Hilaria Salak Taniedo, Alice Miranda, ading sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganaka pakarela. Makanyan mo naman. Para king kaligtasan ng balang metong kekatamo, laban king pandemyang COVID-19, para king malagwang kapaldanan na rin kapatadtamong mituran kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan na rin kaladwa na rin kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan na rin kekatamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ngayon ipuad ang taming sarili tang kapagnasan. O sinubliming mebiyang Jesus, ika ingke kaming biye at tula. Lumipat kay sana kaya be mo, ibat king kamatayan, papunta king biye. Ngenit manggaman king alang angga. Amen.
magtapos. Manalangin kayo kapatid, banin kayo katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aming Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ning tula, ning pamanyobling nebye, daraon miyake ka ing sakripisyo kapamilatana mi bait yang pasibayo, at mi pasiknangan ning kekang Santa Iglesia. Itingan po aduan me king kapamilatanang Kristong Ginome. Amen. Ing Ginuma na diliyake kayo, At kaya kaante mo rin, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino ipa Diyos kangalangang katlubos mayupaya kapamilatan ng Jesucristong Ginome. Pupurienda ka king lubos maragulatula kaniting aldo ning Paskwa, inyang i Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Yang tunay kordero amilalako king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan sinintang na ing kay kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebya, linarin at binalik king kay kaming biya. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit minggegang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta. Tunay ka pinbanaloy ipay, king panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at may pasalamat yakeka. Pira sune at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, ginawa ning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka. At binyining kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagambuha mo, kingi kami ngansa ng mi sulusulok, king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma, Jose Senior at Danilo, ay naus mong meko na kitiking yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mira kaya nala naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod, at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo akay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng banawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ipang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggang. Antimo pong anak ng inambun ning katamong sinubling mebyeng kinu, maus tamong inikaya karingamanong tiro na kay katamo.
Igabos mo kami o king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasopan ng kang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo garing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiye at magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antemori. Ipakita po ngening misasan netong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sablang. Niyo'y kay katamong sinubling mebyeng Ginoo Yesu Kristo, niyo'y kordero ng Diyos sa malalakok king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaws king apuna ng kordero. Gino, ako matampang tanggap keka, dapat igkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakatapo. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sa nangiting sakramento, pasik na nga na yung kasalpantayanan karing puso me. Yesu Kristo ang anak ng Maria, apapasyag ning tunay Diyos at tunay tao, idala na kaya sana king biye alananga, kapamalata ning magligtas ng upaya ning kayang pamanyubling mebya. Itingan po aduan may king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Siklot, lukluk tamo po sa uli kay makuya da kapanyaw siya. Tempong misa tamo, wata pong alas 9:30 ng abak, ang popopot hanggat panapon, alas 5. Salamat po. Siklot tapong ini para kay Horacio Imperator. Manalangin tamo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena, karing dakala tao. Aduan me ngay ni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lukod, at iyatsat may kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot making sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan ni at palusukan mo yung masabal making metong at metong. Ipanalangin mila. Antabayanan mo la ring taong may tutukan manindun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Panalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban manamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating kawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan na ring memalan. Bendisyonan mo yung sablaming pamagkapilit, ban mapupos na iting pandemya king bansame. Panalangin mila ring sablang doktor, narsis, at ding sablang lilingap ka ring may salunan. Ban makasuyula ka ring masakit kang beneng belon at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula, paboren miyayawa kaniting sakit. Panalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay na wandet ang meyango na biya. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, may kabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na puning gayambunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis me keka king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tapo. Inginu manatili yake kayo, At keka antimurin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Manano na sanang lubos mayupayang Diyos, panwana na kayo kaniting solemning kapiesta ning pamanyubling miye, at kambila na kayo laban king sablang kasalanan. Amen.
Kapamilataning pamanyubli ng mebye ning kayang anak ing Diyos, pigkalugna kay katamu ing pamipakayap. Tuparano sana rin kayang pangako at panuwana na kayong biye alang angga. Amen. Pigpaldasan yu ing pamaytas ng Kristo, ngeni pagmasusyan yung mitmong tula ing pamanyubli ng mebye, magsaya ko sanang datang king bangketi, manatili kapilanman. Amen. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa, miyampang ne, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristong sinubling mebye, Aleluya, Aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.